یکم بار همین را دیدستم بسم الله الرحمن الرحیم ایشورا بریم جلگتو دیگه ملت‌ها را کیدت کردن هم برای چی خورشید کل هر کس برای چی محض دختر تاجیک اومده در انا همین وقت در همین سیتواسیون زندگی برای چی من با دراسی قبلا ترمات کردم 6 فرزند 2 زن چی میشه بعد تا ادوکات باید داشته باشه کی آدمای بود نشد رفت تمام هیچ هم فراموش کرد من نمود رنگ تاجیک آن اونجا شروز گفتی رنگی توجیکو هم توجیکی نستهش من با اون گفت اینمیتی گفت آی لطوری باید کدو کلا یا همه دیگه ما چیز کنه اکنون توجیکای سوری اگر یکم بار همین را دیدستم بسم الله الرحمن الرحیم ایشورا برادر چی بگم خیلی که گفتم که سنت پیغمبر دست خودی باید نره برای بچهای دستانی تاجیک باید چیزای دستانی پدرکه کنی خاک زرانی مگر پدرکه کنیم گفتم وقتی اینترویو پدرکه میکنی خاک مگر هم زرانی پدرکه کنیم خاک زرانی پدرکه لکی وقتی باید گپ بیزیب زدی بچه‌ها دست خالی نره گفتم مو دست خالی اومد هیچ گپ نه برا چون دست خالی نیستیم اومدگی یک دولتی کلان یکی این مورد دعوت کرده اگه سلام برای خوبی سلامتی خوبه گرنس خدمت‌های تی هم بسیار خدمت‌های زورای من قریب از 2008 اپیراتور کار کردم ایرا 500 سال نخورد زنده باشی رفتیم بریم جلگتو No, sir. اینو خرید دیگه نه چوی زکاس کجا نه بچه من کنم я на угли ставим куда и до дарма до дар хай можно сказать родной خورشید اگه خورشید تا این کادر مشنیا ای جدامونی اگر کرد اینا شما دیگه میزنه نه یا میزنه خب میشم برمانه کجا اونجا یه خیزان خورشید مودم تا لا با من ناوشتی کنه گیریم باز همجا بشی برات همجا بشی که کرد باودرو سلام علیکم Саламу алейкум, друзья. Сегодня записываю интервью абсолютно в новом формате, абсолютно. И с человеком, у которого нет таджикское имя вообще, это просто Коля. Салам алейкум. Ждите. Интрига. Я думаю, что я интрига. Хай шогидам, я тебе хотел. Шогид яди. Саламу алейкум, друзья. Коля таджик. Саламу алейкум. Вообще абсолютно новый формат. Любовь. Зинда бошем, братан. Зинда. Коля чекаем он дегенем Инстаграм. Зинда бошем. Чим Инстаграм? Коля таджик. Инстаграм там? Саламу алейкум. Ай мак кадом ки Коля ҳамаш метавонад. Ту гума кадом ё, уни гума кадом. Дӯстон ассалому алейкум. Имрӯз интервю дорем, суҳбат дорем бо яке аз
фарзандҳои бигем дастойни миллати тоҷик фарзандҳои сазовори хусусан ман аввалин видеоҳои кола таҷика дидам дар ҳайрат будам ва якумин фикри дар сари ман омад парвардигоро сафи амихали шербачаҳои зиёд кунад 1 тане 2 тане 3 тане 10 та 20 та шаванд амихали 10 та 20 та шаванд ҳам вақт дар хизмати халқи тоҷик бошанд ва ҳамин кори мекардагишон ҳамин 1 тинам 2 тинам нону намак мехӯрдагишон ҳалол будо. Салом алайкум бачаҳо. Чӣ хел кодаҷон? Алло, салом алайкум бародаро, салом алайкум подписчикои канали Баҳриддин Ҷалолов. Салом алайкум подписчикои Коля Тоҷик. Коля, ман медонам дилти тозае ба сарфи тоза як мо подписчик мо бародар мегем. Хай бигзор. Ман дилти тоза медонам. Не ма дилам тоза хелай бародар ки вақте ки бародар меги уҷада модаро ҳастанд, занҳо ҳастанд, фаҳмид бародар. И хатое вақте ки бародар меги. Бародар хоҳаро мо. Уҷа хоҳаро ҳастанд, апо ҳастанд, мақсад занҳо ҳастанд ки чӣ бояд бародар меги. Машаалло. Вале ҳамин как есть, так и есть. Ман гуфтам масъад дилти тозае. Ман 100% адуши ман откритага мезанам. Коля, барои чӣ маҳз анами раҳа интихоб кардӣ ва дар ҳаётат ягон проблема нест? аз тарафи кормандои ҳуқуқ, аз тарафи кормандои ҳуқуқи Федератсияи Русия? аз тарафи кормандои ҳуқуқ ягон претензия нестае. мақсад ҳозираш дар худо бахшидир ягон кас ягон претензия накард. мақсад мо дар раи худмон ҳозир рост рафтаистем, ягон кас дар кор нагирифтем. чиста ба кори худмон масъулем, ҳеҷ камона кор нагирифтем. барои чӣ мақсад ҳамин раҳ пеш гирифтем? барои ки мебинам мақсад худмам рост дигар 2010 сол бошад, худоҷон хато накунам, дар ёдам нест точнаш кидак шудагим, хӯрдагим, дар ҳамин стройка кор кардагим, кидак хӯрдагим, масалан ҳамин қавмигӣ кардагим, 15 рӯз зиёд кор кардагӣ нестам кардаши. ҳамин бо 10 гуфтага ки 1 ҳафта кор мекунӣ, 1 ҳафта ба 1 ҳафта ойлик метиҳад. баъд ман мақсад 1 ҳафта кор кардам, ойлик надодам, 1000 сомӣ додам ҳар як одам, чиста барои питани пулӣ. ҳайрон шудам, ман гуфтам чӣ хел ойлик бояд я 1 ҳафта. ки гуфт шеф нест ду рафтаги ман бо ҳам хиздат кардам, 1 ҳафта дигар истед гуфт мебиям. дуюм ҳафта шуд, гуфтам гуфт 15 рӯз. дуюм ҳафта шуд, 14 рӯз будем. ки ҳоли шеф дар Германия наомада, 3 ҳафта мебиям. ман гуфтам ман кор намекунам, короче, кай ки шеф бияд ба кор мекунам. мақсад ҳамин чиз ман дар ҳамин 2010 сол маъқул шуда буд. ҳамин хислати худам, короче, дар худам мисол фикр накардам ки дар берун мемонам, фикр накардам гӯшна мемонам, фикр накардам ташна мемонам. ҳамин фикр кардам ки бесто ман бояд сабр кунам, аввал пули кор кардагимам бигирам, ҳаққи хизмат донам, баъд далши кор кунам. раваки мада вообще натяни дар гапш ҷавоб нагуфт. мақсад ҳозир ҳамин тоҷико моро мегӯянд ки понедельник буди деньги мегӯянд издат мекунам. мегӯям чанд қашид издат дорам, мегӯяд 4 моҳ. 4 моҳ ҳеҷ ойлик нест. ойлик нест, ҳам хай ягон ҷо бо меҷуманд серам, чтобы ки вообще нол нашаванд. не бо кор мекунанд далши ки ҳамин мақсад нол нашаванд, пеш накунанд шона хай ҷумидан мегиранд бечора. масалан иншоалло ман кӯта наметиҳам, чтобы одам набиёрад ба сарса, чтобы ягон ҷо нарава гав назанад, чиста мегӯям метиҳам. Коля, ман ҳамин як девиз дорам раҷон худам, барои ман конфликт кардан таъти тоҷик западло аст. западло барои ман тоҷик конфликт кардане ки охирон бор ва аввалин бор дар 10 соли охир якумин бор конфликти ман тоҷик шуд. мисол конфликт чӣ кард паро мешику хейтиро буздилако шағолое ки алеви канал менависанд, мисоли гап дил гуда надорам, аги ман бо ранги тувори мисоли гап рӯи рост гап мезанем ку ягон чиз скриват намекунем. мисоли гап агар ҳам касам чӯ гуфт мисоли гап бояд ҳамчун мард дар гапои худ ответ кудатонем. ана бехас авхали дар аэропорт гапон гулеха тоҷики хумохати дар очирад просто. барои ман западло як қади тоҷик спорит кардан, қади тоҷик конфликт кардан, ман барои худам як приоритет мондагим ку западло барои ман. ту мисоли гап чӣ хел дар ҳамхали конфликто мери мисоли гап аламут мекунад, чӣ хел мешна мисоли гап. барои бисёр вақт
кидат мекунам дар видеои тоҷикон мисоли гап ҳаст ама дигар миллатҳо мо и отдельный вопрос бо савол метиҳад бисёр қай тоҷико конфликт дар тоҷик тошка кидат карага барои чӣ ки бародар дигар миллатҳоро кидат карда наметавонад мақсад медонанд ки тоҷик мисол яхе наомадага ин ҷора намедонад фаҳмиди рост пеш ҳами омадага чиста ҳамун инсонро доверият карда омадага ба ҳамун хотир шахсан менам ҳастай бачаҳое ки боварӣ мекунанд просто ҳар души боварӣ мекунанд мегӯм ба кадом хотир боварӣ кардем мегӯм ба хотири тоҷик будан аст ба хотири мусулмон будан аст ба ҳамин сабаб бой мекунанд мақсад ки бовар мекунанд зуд бовар халқ ҳатто што исто меги нашод хати тоҷик и уже хатоя барои чӣ ки ҳастай тоҷикои шерои нар дастоиниш ҳастай натури шағоли намешиданем шамаста айлега аккаунто ягон гапои лишни менависанд вақте ки номерота менависи ки зан уже дигар зан намезанад чидан кунам мегав бисёр вақт мардуми хумо ки кидат мекунад бисёр вақт мардуми хумо тоҷикои хумо каман қавқозиҳое ки ҳастану ай тоҷики худмодан бисёртар нест ба фикри шахсӣ ма ки ба фикри шахсӣ ба фикри опити ту опити ма таҷрибаи кори ма бисёртараш тоҷикои худмонае ки ай регистратсия бисёраш кидат ай регистратсия ки 5000 рубл мегиранд тои соҳиби хона да 1000 рубл метиҳанд ё ки 500 рубл ё ки 2000 неважно вай соҳиби хона вай касе ки метонад уже касе ки метонад мақсад мегиранд ӯ бечора мера патент спорида наметонад патент да меспорад пулша мегиранд бо да патентам вай да уҷадас метонад коля бисёр ҳамеша ари нофаҳмоӣ меша мисоли ки гадигариш намефаҳманд ё ки на самом деле ҳаса ки тоҷика як вақт кирад мекарда мисоли гап калонтар аста ки мисоли гап тоҷика кирад мекард ба ҳамин сабаб тоҷик мисоли гап дар моменте мемонад ки ҳам прорабай мисоли гап ҳам мисоли гап дар таги дасташ дига тоҷикан ситуатсия хирови да меғад ина хуршед дар таги мо мисоли гап коригар дорам мисоли гап чойхона бисёр ҳамун савдош даги нест бахшиш бад савдош даги нест сум нест айгуҷо бута мисоли гап не хусад бизнес нормал нафис тамом ман ҳамин савол наметавонам спокойно ҷавоб гуфтам мақсад ҳамин рӯз кор нашуд ин марда қатӣ ба ё договор карда правильно ин рӯз нашуда боша як рӯз пешаш як 3000 задаги фаҳмиди вай ҷебш да ҳастай карда бояд коригара заплатит кина братан факт то што та бишат кардаги рӯзи кори 2000 то бояд 2000 ти вай кор мешан намешан барои чӣ ту да як рӯз пеш харашо шуда буд 2000 буд 5000 надода будишона ку мисол ки рӯзи сахтӣ туда вай бо дастгирит кунам фаҳмиди мақсад мисоли гап вақти прораб шуди вақти грубо говоря лидер шуди бояд ту соответствовать кунад корои ту бояд камаш да запас дошта бошӣ дар кисат ки ту ҳамонро ту бояд обеспечивать карда тони ту ҳамин ҷоша бояд расчёт бигирӣ ки ҳама одам гӯшта намонад ташта намонад дар берун намонад и якум ответственный кори ту ту бояд ҳамунҷа да должен ҳамунҷа ту бояд руководители ту бояд ҳамонро нигоҳ кунӣ бояд обеспечивать кунӣ бояд семьяи вай обеспечивать кунӣ вай ту гуфта омадаги ай мақсад то есть как прораб ба ман мегӯяд охирон савол барои чӣ мардуми мо бисёртар ҳамин кора мекунад барои чӣ именно мардумо дар ҳамин бисёртара чӣ сабабш дар чия ба фикр доред сабабш дар аввал ки роҳи кора ёфтагиам фаҳмиди бачаҳоша роҳи кори ай ҳама осон аст ҳам як бародара кидат кардан аст роҳе ки мақсад дар кор нестай ту ягон рави ягон ҷо кор кунӣ рави ягон ҷо ягон криша тоза кунӣ ё ягон ҷора ремонт кунӣ ягон ҷора устогӣ кунӣ ё ягон бозор да савдо кунӣ соати 4 саат хези ин корро ту да маъқул нестай ту метавонӣ мақсад ҳамиро пеш бибарӣ яка сафрет кунӣ якаса дурӯғ бикунӣ пулша бихирӣ мақсад ҳалан воиш ки мисол меяд кора ба кала мегирад мисол кор мебарад шун кор мекунад кора ҷазир мекунад ба пулшона наметиҳанд ва мегӯянд пули моро битем мегӯянд кора ҷазир кардагие баъд мешинад спорит мекунад ёш хеле мешавад масъала одамҳои коригарое ки касяк мекунанд дабура ҳамион гап шуд зан коригарое ки касяк мекунанд братан ва ё бояд соответствовать кунанд опять же да касяки хичон бояд ҷавобгӯ бошанд бачаҳо якумш ки ин ҳами кора ин ҳами ман қабул намекунам агар ман
прораби ҳамин корхона бошам ё ки чӣ бошам ҳаминро қабул намекунам барои чӣ ки ман дар хиш наомад ҳамин кор мисол то что касия кардага и бояд ҳамин наметонам ҳамин кунам мегӯ ман намекунам лутфан плиткая зада ё ки ҳамин мақсад стяжка ё ки шпаклёвкара карда наметонам значит ман бояд накунам ҳамин кора фикри шахсӣ ман ки мақсад ай опити ман бисёр чизо омӯхтагим ба худо ҳамин опит и дуруғае ки мисол бихонӣ чиқар зур ёд мегирӣ ё ки нахонӣ хали хондан бениҳоят чизи хубае лекин ҳама вақт калаи шахсияти худат катин бояд кор кунӣ мақсад яъне чӣ хел вақте ки вай тура гуфт ки ӯ машиника ӯ тура мега ки мисол ман туда и ҳафта пул заметим надод значит вай машиника вай бовар кардан дар кор нест Mак, primeiro me virou. Tá estou chanceando, já não era isso. Zul, casa na querida. Oh, дачо. Ана масъалаи дуюм ки масъалаи кадом принсипҳои дорад ки худкати мардум кор мекунӣ. Кадом корҳода худат мисол мерай хуш мешавад, кадом корҳои мардуме ки ҳастанд мисол хуш намешавад. Кадом солҳошуда. Ман ҳамин чиста корҳое ки ай сари худам гузаштага ки дакшидагим мақсад яъне чӣ хел худ 15 рӯзам бошам ва ҳозир ҳамон пула мехоҳам бигирам мақсад ман 15 рӯз дар оҷа азоб кашидагим рӯзи коримон 700 рубли буд 2010 сол пас задаи нестам миллати ӯзбекзабона 300 рубли гуфта будам ба ё надод соҳиби ҳамонҷо кора даъва ё 300 рубли да надода буд ба ё да розӣ будам да 300 рубли мо сена зарижат кардем баъд ҳамин сума надодам 700 рубли гуфт мақсад ман ина 15 рӯз 14 рӯз дар оҷа кор кардагим 20 сум аст вақте худам муроҷиат мекунанд худ аввал моро мепурсӣ ки чӣ хел шид мақсад кадом ҳолат шуда намерай мисол будан ҳолатое ки муроҷиат карданд худ чӣ дурӯғ мегуфтанд худ қабли суҳбатшон ки касиякои худшон аст хали бисёр ай хали як гам масъалаш хали бениҳоят буд масъалае ки мақсад мо барои чи любой ка занг занан намерем барои ки занг мезананд ина як масъалаи оддиш мега ки ака ҷоша медонам мега мегум аниқ ҷои ҳамон одаме ки туда бояд пул ҷои ҳамонро медонӣ ҳо медонам мезанем мерем 300 километр мо дурем ай москва мақсад моро бояд фикри моро ягон кас дастгирӣ намекунад ки мо мақсад ягон бойбача моро дастгирӣ намекунад ки мо аксари худмон ҳамаша бикунем бизанем бирем мақсад корои вайёро буд кунем чиста моро бояд бифаҳмад ана мезанем мерем мега акайна инҷа да кор кардагим мегум каниша ҳамон одаме ки дад кардагим мега вая намедонам дагу номероша медонам охе бародар ту моро гуфти ку ба телефон ки ту медонӣ дагу ҷоя мақсад мо задем омадем и қадараи дур не мега ака ман гуфтим ки ҷоша медонам ҷои кор кардагим охе аи дар девор пул гирифта нашава аи мақсад ҷои корот хай хо харасо кор кардим аламе Sobie poświęcić mu? Nie, ty tamam komu seçiyor Kola. در حقیقت برات انا تو یا من تا یکی میشه دیگه با همون میدونی وقتی یک کار میکنه با مقصد که اگه تیم پول کار کنه نه در سیتواسیون عبدالرزاق و برام من گفتم میشه دیگه اساسی پروبلمش پوله میشه دیگه движение ختم سومه برات خونه ختم زندگی داری میشه دیگه ماشین بنزین داره تو باید شش فرزند دارم باید شش فرزند داری 2 زن دارم کسافچی شش فرزند حاضرش 2 زن حاضرش سنت پیغمبر چند تا 4 تا 4 تا بله ها 4 تا بله میگیری آخه 4 تا پروردگار اگر روزی باشه بر تقدیر ما باشه همین چیز میبینیم دم سوری نه حاضرش دا چند تا داری نه داری یک تا او یا زن همه любой کسان داره یا زن یا بودن ситуация кози ки мо дорем мо духтарои тоҷика бод ҳам мамон бод духтарои тоҷика ҷамъ кинем гирем бачаи тоҷик дақиқан проблема ин мисоли ка ма гуфтам дар бораи ҳамин чиз случайно савол надори дар бораи ҳамин духтарои тоҷик савол боша ман мехоҳам бе сари ман қариб ҳамин чиз кал шуда гай бра ҳамин чиз кал шудастам уже ай ҳамин чиз я савол ҳамин бораи ҳамин духтаро буда ман ҷавоб чӣ савол дим брат чӣ фикр дорӣ ман дар бораи ҳамин духтарои тоҷик гуфтанем ки аввалш ҳамин чӣ коре намеша набиёям масалан ҳамин чӣ коре намеша ҳамин ҳеч ка намемра гуштаги
چی کاره نمیشه نبیوین یکمش مست یکی اومدن با شوهراشون بیان یا که اومدن شوهر حلالی همون خودش کتی بیوین دیمش سیمش اومد شوهر نکنه در اینجا اینجا جای شوهر خونه نیست اینجا مقصد حقیقتی گم داو چقدر در دوشنبه مثلا در کوچه میره فویش خونه که شدگان در اکی موبایلش вообще подожди خودش گفته است که نیویان مثلا وای نه اونجا گشنه پدر نداره اکا نداره دادر نداره چگیجا کار میکنه وای چی کار میکنه 15 سال کار کنه میره و پیش او بیزنسمن فایراتش میکنه میگه اینجا بیا برای میسکنه اینجا دمیو یک کار کنی که دیگه جا میره و کار میکنه وضعیتی سرزمین روز داره وضعیتی هست که نمیتونه همه دوجه زندگیش پیش بره مقصد باید مجبورم بیاین وقتی که میاین مثال همین خوب نمیشه که مثال مراجعت خوبتر برای بچهای تاجیک باشه که کارخانه‌های کلان بکشویند یا که جمع شوند بکنن یا در تاجیکستان مثال شرایط مهیا کنن یا که در اینجا کسایی که میکنن یک دیمش مثال امروز زمان مثال عصر 21 بسیاری دخترها که روز میبینیم میگن که من مثال کار نباشه من تاجیک نیستم ما اگه فرق کنیم دختر تاجیک ای دختری که علاقه با تاجیکی و با مثال دین با ملت کار نداره و جداش دیگه تیک توک اینستاگرام سنگاپور های دیگه و لبوی ملت خطش توری رفته است اگه جو ما میره فرق کردن میکنه اینه یک گفت میگم موزی برادر اول خود ده مقصد این همین خیلی که درباره این دخترها گفته است که در اونجا فروشگی میکنن مثلا چه مجبوری را در اونجا فروشگی میکنن چه فروشگی را بیارن اگه فرقیت چی بوده که در اونجا فروشگی میکردن در جمعه اومدن به نیکو قطعی کردن میخوام میرفتن یه دوست درباره میدونی چند هزار آدم گپ زیسته شاید درباره چند هزار آدم گپ زیسته که باز تمام دخترایی که اومدگن روسیه بعد دیگه پیتو مردم فکر میکنن که یارو بیس برادر جای گپی دیگه که ما گفتگیم که بو میگم یا مور گفتم نه بو میگم میتونه ویدیو همونجا تو ما توغری گفتگیم خودت ممکن نفهمیدی مقصد دیگه ما اومدن مرحمت بیوین کار بیوین براتان شوهر کنی نبیوین مقصد دیگه پیما همینی براتان اکاش خبردار نداره پاک شو کردگه اوتاش نمیدونه شو کردگه همینی براتان ایرو دین باید شو کنه ایرو دین پدرش باید خبردار کنه کی فریبش میکنه خیلی بچهای خودمون فریبش میکنن بسیار دیگه ملت‌ها هم شوهر برو من اگه خودم میدونم بسم الله این هم واش داره این مینا ما همون دخترایی که میگم تو نامی همین توجیکی ما را پاس میکنن نامی دخترای ما را پاس میکنن هوایی دا داخل داره پریمیر هم باید که خیلی گفته است درباره مثل دخترایی که میان چند فویز هم خیلی بزرگ میگردن چند فویز خوب برای که دخترها بسیار میان برای موسیقی خیلی کانال ما راست دیگه 95 فویزش همه مردک میتونی آنالیتیکا دا بدروی تماشا کنی همه مردک مقصد نیست از زنک خدا باشه یک 5 فویز زنک مرا علاقه میکنه مثلا 2 فویزش کردی من گام میزنم در همین تمو همه شما کیدت کردگن بسم الله الرحمن الرحیم پاسپورتشون هم میگیرن دخترها را بسیار شغل میتن ای بی دخترها اینه که بسم الله الرحمن الرحیم ای بی خچونه میره ایش داشو میکنه با ایش داشو میکنه ایش داوشو میکنه عاقبت عذاب میکشن پاسپورت شما میگیرن با ایش پولی گاسینسا پولی باته ایشو میکنن یک دنیا قرضدار میمونن بانی یوس رنگی سگ پیشک جنگ کردن میگردن برای چی خورشید کل هر کس برای چی محض دختر تاجیک اومده در همین وقت در همین سیتواسیون زندگی برای چی ای بی کیه ای بی مردای تاجیک ای مردای چی برای چی ما خش تبارک ما نگاه نمیکنیم این اجازه مراجعت میکنم به مردکای تاجیک خش تبارک نگاه میکنید دختر امکتون دختر خالتون در گجوان اگر هر یک تاجیک هر یک مردک پروست خش تاوش یا زنگ زنه همین هست تلفن یا زنگ در گجوان دختران میسازن چیکار کردیست ناموسی ما نخی بچه‌ها ما نکنیم هیچ کنا میکنه و استثنا نیم برادر مو بسیار در سیتواسیون هر روز میراته بیچاره نه خورشید ناموسش میبرد من ناموس میبرد دوست کلی میگه 100% مثال بسیار دیدم نه خیلی که مثال میویان ایمون میگم که 100% 5-10% هم خیلی هستن میویان چون با هر راه میروم وقتی که میشین سوالشو میتین مثلا خک دیگر بچه میشین سوالشو میتین تا آخره میفهمن که ای بیخت شما میونه اون سیتواسیون خیلی هست بسیار ما فکر میکنم که مادر تاجیک بسیار دیدم در مادر تاجیک دخترای تاجیک دیدم که اومدن کار کردن سالاش قطعی
бисёр бачаҳои тоҷик ҷа нигоҳ карда хубтар фарзандошона тарбия карда истоданд, хубтар фарзандошона нигоҳ карда барои Пулои хуб ояндаи миллат кор карда истоданд. Барои ояндаи миллат гуфтем мо мақсад оно чиё симиёе ки мекунанд мисол дар бораи ҳар чӣ гап мезананд ине барои ояндаи ҳақиқии миллат мисол кор мекунанд модари тоҷик имрӯз. Барои ҳамин дар ин масъала барои чӣ мо савол додам ки аниқтар шавад одамо бо сирас колера нагӯянд ки ту духтари тоҷик аскар барои ҳамон мухостум ки мисол аниқ шавад чӣ кунам да қачи суҳбат яъне касе чизе мега ба худо мега ка ман ҳамин ҳақиқати гапа мехоҳам дар любой ҷогӯ мақсад ман барои духтарора пас задан нестам мехоҳам ҳақиқати гапа гап занам ки омаден сарактон хам айдами кортон шавен мақсад бо ки рафтен бо иншаллоҳ бо қай вақт ёфтен шавара мекунем иншаллоҳ ё ки шавара мекунем барои як илоҷ кунем чӣ носен ақалам донем кия мегирем чия мегирем як дастойни бачаҳако бисёрам бигирен ҳамин шарт нест ҳамин касе ки ҳамин шумоя гирифтанишид бигирен шуна бояд ҳамин кор надорем мо ваъдаҳои дурӯғи ҳар казда бовар накунем мақсад бисёр айби хитаи духтар бо мегӯм гап шағори гап дар он ки проблемаи ҷомеа дар чист занҳои тоҷик нангу номуси моанд бародар бовар ки ҳар я эфири да мешинам мегӯм хитоба кардам худо хай бас бидагис нахо 120,000 одам подписчик дорем ана бигзор 20,000шам нахо нашинаварам 20,000 ятаги дутаги хеш дорам 60,000 90,000 одам мефаҳмад ки ҳам мардак сухан кард накунен ҳамин кора накунен бас чӣ гапа шукни омада ген канса бахайр ман фикрам коля ана барои чӣ тамид дар идея мисояд сёмка карди дар ютуб партофтику ози ниҳоят популяр мешавад видео 100,000 500,000 то миллионҳо просмотр мекард чӣ хел дар ҳамин идея дар сари ту омад ки сёмка кунӣ сар кардӣ рости гап бародар барои чӣ савол додам ман барои чӣ медонам ки барои бачаҳои кӯча барои проблемаҳое ки ту мери мисоли гап ана ҳал мекунӣ и кор кам трак не то что как бы западло как бы да там и кор вообще съемка кардан дуруст нест я хело штат мекунам ана я хело штат мекунам натури леки ози ҳамин бачаҳои учаам мара бачаҳои кӯчаам правильно фаҳмидагиянд ки мо чиста ҳамин шағоле ки дар ҳақиқат дар словаи мардакиш ҷавоб намега ку мисол мо мерем аввал хиёл мекунӣ сразу видео мекунем дар ютуб мепартем не бародар ихали гӯем рӯзиш дар 100 видео мекунем ҳамаша мо удалид мекунем ихали буд мақсад чиста мерем бародар мешинем мефаҳмонем рука мекунам мега охи рӯз дамети мега фаҳмиди хай видео дар открита ҳаста ждат мекунӣ я моҳ мегзара видеоша мепартоиша мега бародар ҳамитара смушад намекунӣ ҳамин коре ки ту ваъда кардаги хай ина бигзор ман бачаи кӯчаем ту ҳамира ваъда карди ку хай ина пула метим ина видеоя ӯ сумонде мақсад ту ҳамин шумо ваъда карди надоди хай ки ту охи казлам казлид низападло ки боша бояд и кора кунӣ мо намегирем ку ҳамун рӯз гирем партем хучо мега ака я моҳ вақте ака я ҳафта вақте я моҳ мегзарад 2 моҳ мегзарад ба худо қасам ба ин қасам ба вай қасам тамоми намуди қасамо мехӯрам в конце мебияд кидатет мекунам хай вай кия яки бо ай пишти вай бо чихе бо ки гап мезана ай пишти ман аввали интервюда гуфтам комрон ки сафи тури бачаҳо зиёд шуд накам аз 10-15-20 бениҳоят зиёдтар ба номи худо ман приветствовать мекунам бародарое ки номшона намегирем хучон медонанд қатъи мо салом алейкам як бор дигар ҳамаи бачаҳои кӯчада салом алейк хидмат мерасону бачаҳои зиндонам худованд бисёрш айрӯи духтаро шутагия бисмиллаҳиррахмонирраҳим қасам мехӯрам насиҳат кардагия гу рафтагия я насиҳат кардагия нака ҳамин кора рафтагия фаҳмиди худованд раҳо ёванд чӣ гуфтанем шероина мақсад бас айда ҳамин кора унасаомада накунанд бояд ки дар тоҷики хидмона бениҳоят мардум кор кардаиста бе видео публично накардаиста аммо медонанда и чӣ темая и чӣ хел қинда и чӣ хел мушкила и кор безор шудагия яхелиш ай рафтан ай занг задан аз телефонора намебардоранд ҳамаам бачаҳои кӯча медонанд и чӣ кора и чӣ гапа ҳамаш розӣ нестанд айхали ки мақсад чӣ дар кора ҳам як касе ки дар кора
آنی بچه بینی باید گفتی درست کسی برادر جان تمام برادرایی که هم در زندان هم بچه که اون من دستاییان به نهایت بسیارش دستاییان نه ناموس ملت ایمان باید مثلا 100 فوید برادر جان 100 فوید ناموس ملت ایمان انا کلا تو میدونی که مثلا کاری تو هوزی کردستی مثلا این می پالاجی که استرافتی پویانداش کم आहे برا اگر بار کدام مثلا اگر تو هوزی مثلا 10 دیگه شوگیر کنی یک تا وایس هوزی office شویی مثلا اونی юридически княми кора беҳтар нест беҳбудӣ барои ту мешавад беҳбудӣ барои ватан беҳбудӣ барои миллат мешавад مثل نه این خیلی بهتر نیست براتم برای چی مقصد همین گپی که یکم گفتی همین چی بود همین را برد دیگه بگو юридически یعنی که مثلا گپ نه اول دیگه چی دیگه گفتی کاری که مثلا هست کردستی اون عاقبتش چی گفتی اویندا مثلا گپ نداره بیشتر که یعنی برای چی بیشتر که نه برای چی نه بیست آخی اینجا گپ برادر جان وقتی که گفتی که برادر مقصد همین کاری که کردستی اویندا نداره با معنی که بوکسواد میکنی بعد ما مقصد بوکسواد میکنیم آخه چه خیلی که میگن ما مسلمانم که الان پیش بینی درست نیست تا اگه جو میدونی ما اویندا دارم هیچ دستی پروردگاره کردم بیست مردک هم آدم کی میمونه همین ویدیو کنش نباشه مقصد گپ ما نفهمیدم من میخوام که شخصیت شه من میخوام که نگی تو بری 10 تا 15 تا 20 تا باشه من بال ویدیو میکنم من نمیخوام رسیدن شدم ایدئالیستی میخوام این لیچنی ویدیوی خودم دامه برای کانال خودم دامه گم برای چی که بنیوید هستن شبکه‌ای که یک خودم میگن اکا زنگ میزنه نمیبرداره چینا نمیبرداره اکا هستن شبکه‌ای که زنگ میزنن با نام خدا یک گپایی میگن براتن کو نه در مسلمانی روایه نه در کفری بگذار حقارتای ما در لبای جویم فهمه من پیشکی میگم من لیچ نکسای میستی یگان نفر نمیخوام زدیوت کردن حقارت کردن نمیخوام لیچ نمیگم که کدام شخصی که ما را حقارت میکنه من تمام نمودی سمیهش حقارت میکنم وقتی که لیچ نسمیه ما را حقارت میکنه یک کسای میستی ما یگان گپ لیچ نمیگم اتاک دیگرو در یگان خیلی گپ لیچ نگفتن نیستن برادر جان که جوی باشه سلامت باشه مقصد دیگه هم در سر وای میره برادر جان که افیچال این کارو را کردن نمیخوام برای چی ما سامسی به خزان صد فویز گپ درست مقصدی معنی گفت من سرانو کلا جان تو نفهمید من بهبودی ترا میخوام و بهبودی ملت توجیک میخوام برای ملت خدمت کنم قبول بس برای ملت خدمت کلا تو باید یک رنگ برا نه بس برای من فهمیدم با خدا بس من میگم من میخوام که تو رضایت شی فهمیدم من خلق ما بوری خینترین آدم نیست که کار کرده شو همین بسم الله الرحمن الرحیم اپیاب جنب گفته استم دیگه 400,000 بچه‌ها برای RVP گرفتن یا یوریست یا کالازار دا یا یگان شاغل دامت 400,000 مردمی دستای نیستودگی شیروی نار ایستودگی بسم الله الرحمن الرحیم زنگ میزنن میگه که کیدت کداگی میگه 15,000 پارتو خیمو هم را پولی داریم ما هم زندگی داریم زن امروز بناوی خدمت میگه ندارم براتون 400,000 یافته دادگی کی این کدام بودن 6-7 مویا سال ایدونش گشته است نمیوم ببین مثلا دیگه که احمد دیگه کی فقط وقتی که پرابلم میگه بعد یاد بگیرم پیش پرابلم برای چی گفتم نه مینات نه مینات نیست بس یک گپی دیگه یاردم کنی مقصد دیگه گفتم نه مقصد یوک همین همین اکادا بس یک گپی دیگه دا این مینات گپی همین اکا خلاصو مینات نیست بس تو میگی مینات این مینات نیست کارا بود میکنیم اکا یگام مرهم زیان نمیزنم سوزی اکا خوب رد که اگر بسم الله الرحمن الرحیم ای 100% 1% و 2% زنگ نمیزنه 98% زنگ نمیزنه نمیگه که اکا سوزی بود مومنتایی که بنام خدا زنگ زدگیم 100,000 90,000 الو здорово Ваня خیلی پولی باید تو خبرتان تو چی پولی اما و تلفن هاش دیگه تلفن ما چور اسپیسی مونده فردا رفتگی آکر بسم الله الرحمن الرحیم چی دروغ راست ما برای چی میگم مثلا وقت کرانتین بندازم کرانتین اونم دومم باجاشتم پست رفتم کار رفتم بونکی رفتم و باشیم نمبر رو اومدیم مثلا دیگه مردم تقسیم کردن نترسیم که مثلا کرونا ویروس میشه میمونیم وای ما باید همه هست ریدگی بودیم برابر گور ریای نبر اومدگی بودیم ای جانی خونو مثلا دیگه چیکاره میدونی که کلمه ثوابه بعد منینه من هم میدونم ما منینه ما همه کی محال یک توجیه باید منکر ملت توجیه شود منکر ما میدونی چه
خدمتگار خدمتگار میداد تو اونی که هر کوچیک فکر کنی من لیدرم این گپت خطاست. هیچ که خدمتگار هیچ که نباید باشه برادر. خطی گپ ده مردک بوری. برای چی گو؟ برای چی خیلی نمته در خشم بیا ساعت 3 شب زنگ میزنن. مردک بوری. تلفن میکشم برای. ای بچه تلفن برای پرابلم دیگه زندگی. 100 تا پرابلم های براتان 100 برادر دیگه زنگ میزنه. اکشر نیست که روی ساعت 3 دا چی در کنه آدمو بیسپاکویت کنه. یا که 7 ساعت دا چی در کنه یا که 5 ساعت. بگذار ما بیدارم. یا که ما ساعت 1 شب اگر واتساپ دارم بسم الله الرحمن الرحیم خواندنی 1 شب در زنگ سر میشه. خب خیلی پوت ویبرات کردی تو برای. ما پوت گفتگیم که ویبرات کردن ویبرات کردی بعد یکم بعد دیدم برای چی گفتم که میخوام که تو رسیدت 10 15 کس خلاص بیست اوفیسی یا سوال تو دارم میرای که خدم ویبرات کردم حق دارم خودم سبیرات کنم ما میرم. کنشت با میگم تو اوفیس گیری میسوری که یا ما باید خدم گیری 10 کس 15 کس شاید میسوری که بناوبت کنی میشه که گره چگلی نده همه وقت بناوبت باشه. دمی باید بسیارن بچه‌های کوچکی متحد شدن نرن متحد کار میکنن. اما هم اوجه دیلگیر شده منو میخوده اوجه نمیفورچونم خیلی بودم. باید یادگاری را فهمه باید چه هیچی نگرفتن پدرگرت کنه بچه‌های کوچارا درون گرفت کنه. یگان جای زفادلوس نیستن. بنام الله نمیگیره مردم شکر کنه بسم الله الرحمن الرحیم. راست میگه. باز نگاه که یک کس میخزه پشت اون میره و یکم گرد میشه مثلا میزنه یک جنگ میشه اون چی میشه میبرن محکمش بیشور آدم را کودکشان دیگه میکنن نه پدرشان دیگه میکنن نه مادرشان دیگه میکنن او اش که مثلا دورو فروخته شش قطعی کار ندارم یا که اوش که خودش خسته خولیگانی کرده اون زده و خود نه یعنی نمیوی که مثلا میخزه میره و برای ناموس ملت برای ناموس یا برادر میگه میره اونجا دمیستی ترا اونجا افسریچات میکنه اونجا پروست تاگنه مهمونی نمیکنه که اگر بیو میترسه ماپولاتی اونجا هم میاد اول چخلی میکنه خالش بهترین سوال اینا سوال برات خود نه خودون نشون تئاتر یگم اكو پروردگار میگم اهی کار نشوی ما با درست اینا قبلا ترمات کردم 6 فرزند دو زنی چی میشه نه الله مسفورم براتون برای چی که دیگه یگم میخواد نیست باوری کامل دارم بسم الله الرحمن الرحیم یگم کسام نه پیدا نمیشه ممکن که اردن برای چی که هم آدم زندگی خچه براتون ما همین جورا فکر میکنم خدا مردم باید دلنوید نباشه کامل جان برای چی براتون باید تا ادوکات باید داشته باشه که آدمای بود نشد رفت تمام هیچ هم فراموش کرد بخیر برای همین خیلی سلام فراموش میکنم برای خود باید مردمی دونو شویم ادوکات مثالی گپ آدمای دونو گید اطراف منوای کنن هر یک قدم ما باید چیکار فکر کنیم مثالی گپ در چارچوبای هم قانون باشم پرابلم نشامونه فقط اخیرا چارچوبای قانون کدام قانون ندیدی که در همین شهروندان یوردان زدن این سوال بهترین سوال داریم من برای ما اول برنامه میگم که برای همین میخوام که یک اوفیس شویی 10 تا 15 تا بچه جمع کنی همتون آدم میگه اورا کار کنی اولی گیرم بچه هر یک کاری میکنه جولی میگیره هر یک کاری بود میکنه اون تو گیرین هر یک کاری بود میکنه بسم الله الرحمن الرحیم بدم بچه‌ای که شعرای نر در حقیقت گپ ندارم گفتن حقیقت خیلی دادم بدم برادرای که 100,000 گرفتیم دادیم 90 چند هزار گرفتیم دادیم با یک گمی دیلی خواهم نخواهم 10,000 13,000 سوم دادم شرط ما نکردی خودشون یگان خشم چیستا برادران خیلی بچه‌های اوچا میگم значит رنگ اکا خیال میکنم فکر میکنم رنگی رادنای ما میرم فکر میکنم فهمیدی بود مومنتایی که بسم الله الرحمن الرحیم یک جان جلوش دگم یک کروش دگه این پروست ایرا این مردم نگازنه خیلی کس که خیال کامان جان من میخوام که همون شبکه پدرکت کردم که آره در ایفی میخوام تمرین در ایفی میکنم یک سوال میدم در جون چه باید دادری ماشین دادری ماشین خیلی قبول هم شد با یکی دیگه نه داشته باش خیلی دیگه برای ویدیو نه خیلی گفت نه ده برای ویدیو شوگی دور اونجا بود تمام طبعا نمیام پدرکت میکنم پس همین پدر میموسه یکی میشه خوب میشه میشه هیچ کنه بیاید نه پدر نه باشه نیوکو کلا اینی مردک شعری نهی توجیم دیگه حقیقتا هم داره تو بود شعر بچه ها ما فکر میکنم میگن که مثل не убивайте львов вашего народа, потому что шакалы чужих народов. Что такое? Там мы писали, شعرهای نرم مثل دیگه خط نکنه که شغال آمده دولت شما را نگیرم مثل ملت شما را نگیرم بویدایی شما را نگیرم تو بود شعر نکنم وقت بود شعر باید برد نشد احمد شما چی میدونی چی نمیدونی
راستی گفت بسم الله الرحمن الرحیم همین از اون عمل برای پدرکن برد و خدا قسم در مورد همین برادر کسی بود سلامت باشی برادر والا یگون چی نمیدونم با نام خدا قسم چی دروغ گم با نام الله حقیقت گام میدونم برادر با نام الله یگون چی نمیدونم در مورد همین برادر یک ویدیو عدی نباید قبول چیکار اگر ما نقل کنیم تا یک برنامه فراموش اساسی کارش میگم که برای دولتی که این روز ما داریم تاجیکان مثلا باید سال 90 تا 90 میدن چیکار و براتان یک گام میگم که پیشکی یا بار دو بار همین فهمیدگیم نام شد щоб مردم دیگه فکر نکنه که نمی‌موجود بیاد که ندونیم در اینترنت یا بار دو بار ویدیو شدیدگیم کاروچی بسم الله الرحمن الرحیم قسم میخورم من خیلی یک بار دو بار در رولک دیدگیم ایشی رفتگی اون برنامه یه همین ویدیو که 30 سکوند زیاد دیده باشم چیزی میگم اما بعد گذروندگیم نه اینترس کردگیم برای شدم همین این همین کانال افغانستان یک شمی برای چی که یک حسابولای دلش نگاه زده بودم و گفتم بیا روی چی من همین لیست وطن خدمت دارم خیلی 100% خدا باشه که خداوند سلام میکنم در زندگی ما کلی خدمت پیش می‌کنم و کلی خدمت نیوکا داخل سوال برای چی در افغانستان تاجیکی گام میزنن در ازبکستان برادر ما سمرقند بخارا تاجیکی میزنن برای چی ما هم یک ملتیم این برادر زندگی کردگی در افغانستان یعنی که خراسان میگیم ما انا اومدگی از دهلی سمرقند یعنی که تاجیک اصلی و وقتی در تاجیکستان جنگ بود تاجیک هم میکش دیگه به بچه‌ها بس کنش چیکار کنید اون چی دعوتی که شما دارین این میوه تاجیکان هیچ تا باید شما مقدس کنید سود اورگا تاجیکستان یک 2.3 میلیون تاجیک وقتی که جنگ بود قبول کرد اگر در افغانستان که سال 90 گشنگی بود بارداکو ابینونی گشنگی مردگی نیستن بارداک نون دودگی با یک 100,000 نه 2 میلیون تاجیکا خوش باحال بود بعد این هم خمردک بود که در روی میسونی گفت برای لوبوی لیدری پریمیر هستن یا سال 2000 کشتن نامعلوم یا القاعده کشتن یا طالبان کشتنش یا آمریکا کشت نامعلوم کی کشتگیش نامعلوم کشته روز شد ها معنی گفت که نهایت مردک ولیش برای مردک خوکسور بودگیش واردش میکنه در زمین قاق خو میکرد در خونه وای نون میخورد خونه میسولی گفت в общем خوکسورانه زندگی میکرد فهمیدی رستوران داشت نام چری خوکسورا میسوم تا خدا هم مدام خوکسورا میسوم ما فکر میکنم نوش ابدی میمونه ان شاء الله کلا جون درباره خود کم تام نخوت برای چی محض نامی کلا تاجیک لقب گرفتی و از وجود تاجیکستانی و برای چی رنگ نمود رنگ تاجیکا انا اونجا شروز گفتی رنگی تاجیکا تاجیکی نسته اش من با اون گفت نمیتی گفت آی لا تونی با خدا تا چند با اون میگفت فقط هم تاجیکی نسته اش تی میخوام که خدا تو باید یا مایا تاجیکستانی کارو کارو چی گفتن این برادران تو باید خدا شهری سورم را قشلاقی گلدارا ای داره عموسی میگن همونجا در کلامش نگم مکتبی در چندگام رفتگیم خوندگیم خیار رو برادرها داریم همشون دوی سلام میگیم هم سینفوی خوب داریم توضی در عواقع برادرهایی که در مکتب خوندم دیم اکو کلونو یا توضی در عواقع داریم مقصد همشری بمارد اوه خیلی پدرم از قطارکوی سرعه چطوری اسکی میدونم بخیرم برای همین قامت منگه نمیدونم یا ویدیو کار داشتم بچه این ساعت چند سه چهار ساعته راه داریم بود اما خیلی همونجا در بابای رستگیم همونجا در کار و فعالیت خوندیم همونجا خیلی بعد این سالی 2009 اومدیم کاروچی مسکو شیرکی اومدیم 2008 تو بکدم خدا این خیلی کار کردیم برام همینجا شما خوب مخفی میمونم 80 نه هم نمیخوام 88 یک هزار میزنه اکا یک هزار میزنه دودا یک هزار میزنه تقوی همین اینترست داره که واتیوان شبیه باشه او تقوی جو بگو ها تقوی بگه یا بچه اگزا ها تقوی بگه علاقه بچه شیرینه گفتم ها تقوی بگو میخوام ماشاءالله ماشاءالله کلا
Дама ягон савол дорӣ? Не бачаоча хирсан шудам ки ҳама ҳастанд бачаҳое ки мақсад дар лигои ҷомеъра номи тоҷик ҳама гира и як фикр мекунам як аз дона ки тоҷикистон ҳастай да охи тоба кадан худо шаҳр нестай ту зури ту чикораи ҳам як ҷо рафти як бор номи ҳам ватанта таъриф карди як кас мега ба фикрам охи ҷои зура мисол ҳами самарқанд дар лигои ҷо ҳама медона самарқанда бисмиллоҳи намонаем ки мо мардум ӯзбекистон ки ки принимат мекунем ҳатто ӯзбекистон як ҷои дора тоба карда хеле дурафтагӣ охира бале ҳами чӣ гуфтанем бачаоча ҳами киҷое нарафте тоҷикистон ба пеш гӯе ҳами фикр мекунем шумо ҳами фарзанди хокисори ҳама миллате тамом ҳами хачи фикр не ки мо ҳам вақт тоҷиконам ба пешам мегирад хай тоҷикон ба пеш хай ма ҳам чизе кардаам ро ман ба худо гуфтам мегирам гап нест худат шеринарӣ дар ҳақиқатан молодец қанотан офарин чанд саволе дори бародар то сар саволда ҷавоб додам вақт ҳам ба диям савол надорам аврад салом бо биёри он повура он хуршид аврад биё ака худот чикораи چیکار کنم اکا؟ سوال تیاگو سوال هیچ نخوری برای دیگه سرم در مهمونی بخا بردین جلالوف سلام علیکم رنگم Tojikiston ба пеш. Tojikiston ба пеш. Оба таджики. Оба таджики. Добро пожаловать в Чайхана Хаян. Недалеко от метро Пражская. Заходите, здесь очень вкусно готовят.